Što su vam ciljevi u životu? Evo sam kraj emisije. Vjerujete li da ćete jednog dana postati patrijarh? U koju ulogu vas mnogi stavljaju? Pa više vjerujem da ću dobiti Nobelovu nagradu za književnost nego to. Znači sumnjate. Što su vam ciljevi u životu? Cilj mi je da se smirim, da ne budem nikome kamen spoticanja. Cilj mi je da završim te poslove koje sam započeo, da vratim kredite jer sam više u manjku nego u višku. Nije strašno, zato što je sve realno, na realnim osnovama. Završim crkvu u Mostaru i da još uvijek dok sam u snazi se vratim onome zbog čega sam otišao u 21. godini u manastir. Da nađem mir i da to sve što sam preživio u ovih 25-30 godina nekako napišem jer nosim veliku tugu i veliku muku. I mislim da ako uspijem da to formulišem, da to može nekom biti na korist. Ne znam je li vam neko rekao to, ali nikad mirnijih ustiju i nikad nemirnijih očiju. Dakle, mirno govorite, staloženo, ali oči vas odaju. Žive su vam oči strahovite. Ma sve mi je živo i utroba mi igra, ali sam nekako izvježban da govorim polako. I ja sam, pošto ste vi bokseri, pominjali smo boks. Meni je strašno dosadno kad boksuje Vladimir Kličko. Ali to je vrhunac i savršenstvo boksa. I to je jedan dobar obrazac, on nikad ne gubi. Te sam se ja šalio kako sam ja različit od Milorada Dodika. U tom smislu što ja uvijek imam taj prednji direkt i čekam da protivnik se umori pa da ga oborim, a on ide uvijek široko i otkrivenog lica. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, naravno, doviđenja.